Agikira ndeto ino mukonde munini wa county commissioner wa Kirinyaga Philip Nzungo na raugire ati ngari ino ya pickup irakuite andu 7 na andu 6 marahuruka hau hamwe nao ndereba wayo. Nzungo augite mbathi ino irakuite arutani 19 magithie mathiko ma umwe wao. Tuombe motorist tafadhalini at least waende wasikimbie sana kwa barabara. Wanateki advantage hizi barabara zimetengenezwa juzi, wanakimbia sana. Nona kuri oguo gutire mwarimu uraguraririo na gutuika ni maratigirwo na kimako kinene. Mutino uyu urahanikire mathaini ma thaa 11 barabara-ini ya Baricho-Kerugoya kilomita 5 kuma tauni ya Kerugoya. Kuringana na riboti cia borithi, pickup ino irakuite athii kimatwara Kagio kuria marahetwo kibarua gia guthondeka mugunda. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Miringu wa Mungai.